umupaka wa Bunagana mu Ukuboza gushize bavuye muri Uganda mu nama yabaye hagati y'igiteke cya 15 na 16 z'Ukuboza zahuje abahagarariye RNC y'Akayumba Nyamwasa na FDLR bashinjwa kuba mu mutwe wa FDLR kugira uruhare mu bikorwa bya FDLR kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Kuwa gatatu nibwo umucamanza Nshimiyimana Justin yinjiye mu cyumba cy'iburanisha ngo asome umwanzuro w'urukiko ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'aba bagabo baherukaga mu rukiko mu minsi 2 ishize. Baherukaga mu rukiko mu minsi 2 yari ishize. Urukiko rwavuze ko rusanga ari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha rugendeye ku byo nkaka wari umuvugizi wa FDLR yemereye mu bugenzacyaha. Urukiko rwavuze ko rusanga ari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha rugendeye ku byo nkaka wari umuvugizi wa FDLR yemereye mu bugenzacyaha. Ubushinjacyaha n'urukiko birimo kuba yarajyanye na mugenzi we muri Uganda kuvugana na RNC uko bafatanya mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urukiko rwanzuye ko rusanga aba bagabo bakwiye gukurikiranwa bafunzwe by'agateganyo kubera uburemere bw'ibyaha baregwa n'impungenge z'uko bagiye hanze basubira mu ishyamba cyane ko bagiye mu Rwanda bafashwe batizanye. Hanagaragajwe impungenge ko barekuwe bakomeza gukorana n'indi mitwe y'iterabwoba iri hanze bo bibereye imbere mu gihugu bituma urukiko rutegeka ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Maître Munyendatwa Nkuba Milton wunganira nka Kayinyasi Lafroche Bazeye yavuze ko bubaha icyemezo cy'urukiko ariko niba ngombwa bazakijuririra.